Sesibuyile kakhulu siyaqhubeka inqola iyaqhubeka sinasesithandi la utosichazela kabanti ukuthi sihleli nabani sihamba nabani ngoba le nqola nayi ayiphelanga. Ngiyabonga dokotela. Ekugcineni kwako konke babukeli emakhaya. Ngibingelela wonke eMaswati live lonke laMswati but plus ngisho kuyoshaya eSwatini kulomshiyo yonke indzawo. Siyanibingelela Maswati sithi hello. Namhla sikummemo mama ufila kanjani? I'm very excited. It is a very new experience for me. I am Tswana. Yes. And I'm now Swati, joining the Swati tradition. We have
Balele emakhaya iyaqhubeka nayo inqola iyaqhubeka sila ememweni. Sinalo ijaha laka Zikalala linathi la. Ijaha lami kuhamba njani? Akuhamba kahle konke nemalungiselelo ako bekumadima nje. Bekumadima nje sibona umsebenzi so uyaqhubeka ukahle sibonga. Uhambe njani nje mawubona ngokubona kwakho uyabona timbali tikhona ubona amajaha akhona ubona bobaba bakhona bomake bakhona njengoba kumnanzi kunje yasigidza kube nje utivunja namhlanje njengoba ubona ukuthi usho ukuthi hey le ndlela bengasi easy ukuthi sifike namhlanje kodwa nakusifikile. Ngitiva ngithokozile kakhulu ngithokozile mangibona umcimbi wethu uyimbumelelo kangaka. Sihanjele eDive tangaphandle lokukhomba ukuthi lento lesiyenda akusiko kudlala. Akusiko kudlala iyathandwa futhi iacknowledge nabantu bangaphandle. Siyabonga kakhulu. So yini lo ngakusho ukuthi kwembali lekhona lehlelelele lekhaya le njengoba ulijaha unguwe so ungasho uthini kulo advise ukuthi mbala hlala kwentombi hlala unjalo ube utimisele ubone uchakaze ube imbali lenhle. Lengakusho ke mina ukuthi timbali tingawujaki umdzaka litulu lingakani. Yes. Njengoba ke kuthiwa yonke into inesikhathi sayo. Nawe kutawufika lapho uthole khona lijaka lelikahle lelitimisele ngawo. Lelifundisekile lelati nemasiko alo. So mawubona la sikhona khona manje amasiko ethu wabona ngathi asahamba kahle noma sesiyawalahla kwendakalani mawubona? Ngibona kwangathi amasiko siyawalahla. So yini lo singakwenda kuze ukuthi siwagcine lamasiko ethu? Kahle lendvo imele icale ebatalini ngoba uma ngabe ungumtali uyafisa ukuthi umvanakho ahambe ngalolu siko. Sibathengele kanye nemvunulo konke. Kutolo. Okay. Siyabonga kakhulu Shemisana sami for ukuthi ube la nathi siyabonga jaha lethu uyasifundisela abantwana bakithi labahlele emakhaya bayabona ukuthi hayi maba ngathi igcina kwentombi batothola lijaha leli right lelifundisekile njengoba usho and uyasho ukuthi masiko ethu singawalahli. Singawalahli. Lo ngasibeka lona lingathini? Lekugcina lenganibeka kona ukuthi wonke umuntu unesive sakhe simfanele. Wonke umuntu unelungelo lokuthi yena ative ngendlela lekufanele ative ngayo esintwini sakhe. Wonke umuntu kufanele akhululeke uma ngabe agcoke imvunulo nemfanekiso ulisiko lakhe. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu jaha. Yaqhubeka inqola balalela emakhaya nangi Dr Nhlanhla wenu ukhona la sikhona la ememweni ngihamba nemajaha lamane majaha am ninjani siyavuka njani wena madam siyaphila kakhulu asiphilile ngo ngicocela ngale ngenhla ninjani baba sikhona madam libito lami ngulukhwane ngokakhumalo ngekubutheka eLidzidzini kalobamba. Utengani namhlanje la? Into singatha umsebenzi lomquka longasiyo lo ingqayizi vele. Lo ngasiyo imvamethi. Nami ngitobonela ukuthi hawu lo muntu wasobhuza awukahlali phansi. Usaphila, usatawusebenta futhi. Sibonge. Ngosi. Utengani namhlanje baba? Mina ngidadatela amanzi ngakathola nje kodwa nje ngingaqala ngekukhutwa lwandle ngoba silapha nje singilamajaha sithunywe ngiwe emakhosi sisuka khona kaNgwane ukuthi sitobambisa yena umlangeni kulomsebenzi longaka la wenda ngoba naye umlangeni awusiwa kho lomsebenzi akatendeli nathi silapha nje asitendeli sithunywe ngiwe emakhosi sithunyiwe yebo sitosingatha ngathi ngaze ngibeke nangale nale lumlengile ngidufila kubo TV nje bathi sobungaza umemo nje lapha naku to support yebo kwesekela lo msebenzi omkhulu nakangaka ngoba nakhona nathi besingeke satendela mhlambe bongichubeke lo msebenzi kube bete sisekelo lapha nalapha nalapha sibonge kakhulu yebo
Lijaha lami ninjani? Siyabingelela kakhulu. Sibingelele emakhaya please. Sibingelele emakhaya Nkosi yami. Mina bathi ngihlala neLibito, ngwakaSihlongonyane, ngikubutheka ngisenkhanya etini yaseLitsitsini. Yebo ngichamuke eSwatini. Utengani namhlanje la khaya? Ngitelana ngitosingatha lo msebenzi lana ngidofaka Swati. Ngidobuyisa Swati ngoba Swati ngathi siyalahleka Swati. Ungibona nje ngivumela kanjena ngiyaqhosha, ngiyakhombisa abuswati ukuthi na uluswati kwamele utiphathe kanjani. Sibonge Nkosi. Sanibonani? Yebo Nkosi. Siyaphila. Samba nalijaha la kabani? Yakadlamini Nkosi ngiswacisa. Sidlamini. Nguthe ngikhanya etini engabezweni. Ngitelana ngitosingatha namemo makhosi. Yebo. La embuleni ngekusuka suka nje kangwane. Yebo. Singathi nje kube ngilokuhle Swati sibe ngilesihle. Manje baqhubeke balanzelele isiko labo. Kube kuhle nje Nkosi. Kanjalo siyabonga. So bengicela kuva ukuthi njengoba sitibone imbali tiyaqhakaza tigqwele lati la. Singacela ukuthi nisadvise nisiphe labantwana labasekhaya nibatshele ukuthi hayi ku-important kangakanani ukuthi batigcine babe ngito leti mbali lesitibona leti hle tichakaza la. Lengakusho nje mina ngilijaha leselincane lelisatawuqhakaza lelisaqhakaza. Yebo. Lengakusho ungasho ukuthi timbali atiphathe kahle. Atihlale ngenvombi sisho njalo Swati sahlale ngenvombi ngoba siyeta lesikhathi khona lesikhathi lesitawufika ukuthi tabe seliyadzingeka lelithulusi engibizela ukudlobhadlobha ngidlobhadlobhe bese akusahambi kahle so tabe susola abantu ukuthi kunjani kukanjani kanti lendvo wayiyekela lapha wakhohlwa ukuthi lelithulusi satawusebenza ligugu lelikhaya lelo. Yebo ngasho nje ukuthi abatiphathe kahle kakhulu mani. Bakhona abaningi bayahamba baya etikolweni baqalile ka grade 1 bayofika ka grade 12 manje labaningi sebayahamba baya le bayofundzela budokotela buthishera konke lokho ungabapha mavilathini labakhuthata ukuthi tigcina noma sowule ungeke eceleni nasekhaya ungasambona ubaba ungasambona umake ungabatshela uthini. Cha ngabakutshela ngokuthi nobe ukuphi esilungu ezusaka afike emendveni. Tigcine uhlale ngenvombi. Wena kuyoba kuwe nemyeni wakho ukuthi awu thina sesifikile lesigaba lesi sesingakhona kwenta nakho. Hayi nje ukuthi nibancane especially ema teens nabala kuthiwa yini ngeSwati man sema teenagers. Aseka atigcine kakhulu man ngoba kuningi lokwendekako la veni kuningi kakhulu man. Ngiyakuva uthi live liyalahleka. Cha mfana make njoba bengidibikile ukuthi ngingulukhwana wakaKhumalo malangeni lamahle lengakusho kunye. Mfana nakho ungamende likhandlela litawuhamba lilayidwe noma ngabe ngibani. Kakhulu. Mfana nakho mende abe likhandlela litabasibane. Tukempilo yakho. Utigqabhe ngemfana nakho lo imbali. Ungathi na uthi sowukhulisile khandla hambe lilayidwe noma ngabe ngikuphi. Tigqabhe ngemfana nakho. Utichenye. Malangeni lamahle mina lengakusho akusilo kuningi. Thatha umfana nakho umende second security. Ngoba utaba netinkinga labhekana nato. Mangajaha hamba phambili. Afuna ukuthi khuluma kodwa wena babe noma make ungamphileyo ungamniki le direction ukuthi kubhekwa kuphi. Thatha lo mfana umende ukuthi akabuye kimi. Umfana ndombatana malangeni lamahle sibuya ebumatimene. Umfana ndombatana sithi ngesingisi iGBV. Yes. Ayime nakubomake bethu. Ungambulali nangabe soyakwehlula miyeke malangeni lamahle uyikhuluma wayibeka kunenge lengakhuluma kodwa ngesikhathi nakuhlonipha emakhosi ngoba umsebenzi usemakhosini sabhizi kamanje kunenge kakhulu malangeni lamahle kodwa lengakutshela kona kunye mfana make miyekele nakaseka kwehlula. Sibonge kakhulu magama okugcina okukhuthata timbali tethu. Ngwane lengakusho ngingete ngasho ukuthi noma mhlawumbe
ngiyabeluleka yini bodzadzewethu ngoba kimi bodzadzewethu ngingathi ngibashiyela lugwayi nami kokuthi asebakukhumbude na asebatikhumbude bakhumbule naku lengathi ngese ngaleli lwimi lesilumbi i-identity yakho La ubuya khona. the identity yakho to save your dignity yebo uthi wena ungubani kahle uyimvelaphi yakho ithini ngoba ngesukwakhona itolo thina seside lento lebebanayo bokhokho mkhulu kodwa lokhu silangithemba ngiko kona lokhu lesitawena sitobuyisa lokhu lebesikwenza itolo kodwa sewethu abatigcine batigcabe kuthi nabo batoba ngilabahloniphekile ngoba lamhla abasayithole inhlonipho lebayithola itolo angithi hayi nusa abasayithola asisabaniki ngoba lento kahle ibhekene nathi phela nathi insaya yethu sonke akusiyimbi yebantu besifazane bodwa ayisiyabo nathi insaya yethu sonke ukuthi sigadze sibe liliso lelibandi nabo kodwa nabo bangayilahli lento bathi kumbula ukuthi babo bani ngoba lokunye kufaka ekhathi sibongo sakho ukuthi wena uwakabani uticabha ngani babo wakho atichenye ngawe nakusasa ukuthi kukhona ukuthi umuntu wakini uvuke. Hayi sibonge kakhulu emakhaya niyavile emajaha akhuluma sithi la ilijaha lelinye lizelasho lathi la sithi siyayilwisa na iGBVF asiyifuni asoze yawina njengoba sekuyi national crisis manje sithi ayisekho lapho futhi asiyigcini lapho sithi matimbali tethu tigcineni nibe lapho najaha gadani letimbali tethu kuze ukuthi sonke sibe kahle emphakathini siphinde sichubeke siye phambili asihambeni siyochubeka sejayiva sihambe kahle Ngozi babukeli bemvelaphi yethu our roots solo sikhona embuleni kagogo lamagadlela sitawubungata nemfane nkosi lapha siemdlamini ngime nembali la indvuna yethu infombi talapha ekhaya kagogo lamagadlela mbali yami chakazile kunjani ngiyaphila mawunjani ngiphilile nami sisi sifuna senda luhlelo lapha imvelaphi yethu lamuhla sikhuluma ngebumqokwa bekuthi phatha kwenu nimbali ngabuta nje kabantu imbali yebo ngiyabuta kabantu kunana sihloko se virginity kini ninfombi sidlala liphi lichaza etimpilweni tenu bunfombi bungalenye indlela ngalesinye isikhathi kodwa ke bunfombi sigcinela ukuthi sigcine siqedza isikolo yes siphumelele empilweni ngoba ngeke uhlanganise bafana nesikole ngeke usicethe kuba imfombi ukuchaza ukuthi usibonelele sihle uphume ekhaya lihloniphekile bunfombi kudigcina na ugcine sobona ukuthi yabona manje sengigcinile kwanele kodwa ungakhoni kwekela ngoba imvo lekhona vele njengoba ngimela phambi kwenu bekungekholula endleleni kodwa ngiyathi ngimncane kodwa vele akukholula kuba intombi because uyahlangana betana netinkinga letikhona endleleni ngenxa yabantu yebafana so ngaqala ngimncane kakhulu kuba intombi but namanje I still intombi ngiyabona Mbali kucala nje kungenela imigidvo yeSiswati ukucala uneminyaka lemingaphi I think I was 11 years old 11 years wow cha ngilokuhle ke lokho Mbali lokunye umkhosi wemhlanga ekhaya eSwatini nawo uyahamba uyogubha nabo umkhosi wemhlanga ugece nje kodwa angake ngigece cause ngihlunyetwa inzabe kuye esikolweni because bahamba early thina sifika sesiyolahla yebo ngiyahamba from I think from 2019 yeah oh that's good siyabonga Mbali cha niyabona babukeli emakhaya nayi imbali bengicocisa lapha kepha libito lakho ungibani imbali yami libito lami ngingilinde kuhle Bhembi
Bhembe Mavundla siyabonga Mbali. Emba before sihamba besicela ukubuda yini lo ungakusho ukuthi balalele ekhaya balingani bakho la sabaqedile bo grade 1 grade 2 grade 12 sebahambile bayale evarsity ungabatshela ukuthi batigcine njani ukuze ukuthi baqhubeke ngebumbali babo noma sebahambile bangasekho emakhaya. Angini lesinye isikhathi kuyabani ukuthi bacabanga ukuthi batanje ngoba bangekho phambi kwabo bangengala bakufunayo. Kodwa nje ukuphatha kahle kubalekile. Ungavumeli tinkinga temhlaba edutfe kwakho. Ngiphathe kahle uqhubeke njalo. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu Mbali yethu le. Ngiyabonga ma. Siyabonga. Babukeli bemvelaphi yethu our roots lapha sina Ingiphile Dlamini. She is our reigning Queen Miss Capital City SA 2025. Woo! Clark it. Ingiphile solo siyakhuluma lapha Nkosi sikhulumisa imbali. Sinesihloko lesikhuluma ngaso la imvelaphi yethu ivirginity kini nibantu labasha imbali yeMaswati. Bumcokangani kuba imbali letigcinile ngewakho nje emavi Nkosi sicela so sithi cabu. Ngibonge kakhulu ngalethuba lenikete lona Nkosi. Kubaluleke kakhulu ukuthi igcina ngobe uyahlonipheka nasemphakathini. Kuba nesithundi awubonakali njengomuntu lo cekacekako kunzima noma amajaha afuna ukutakuwo ngoba lesifundi losuku unaso ngokuthi unaye cha mabeta kuwe kubaluleke nalokuthi uyavikeleka nasetifeni letithite ngoba kakhulu temagcasi ngiko la uthola khona tifo letithite njengabo bo STI nalokunye ngibonga kakhulu Nkosi. Cha siyabonga Mlangeni aniyativela ke nani babukele emakhaya kumcokwa ukuthi igcina kunayi imbali lethu ngoba phela luthango lwethu lwakusasa lolu siyakhulisa siluthango sikhulisa nayi imbali it's our future luthango. Mbali yami kunemhlanga ekhaya eSwatini uthini ngawo wona? Umhlanga sijabula kakhulu nje mase tithi August. Siyashesha naloko ujaga ngoba singila sijabula khona siyimbali sesonke nathi bangala South Africa siyakhona kuyelela ngale kangwane asisho ukuthi njengoba sibangala South Africa sicekelela phansi indvo yinye ngalokuthi nalesikhathi ogawela lomhlanga kuba kuhle ngoba siwe sesichenya ukuthi ngaze ngaba imvombini bami Nkosi. Kunjalo nami ngengithina senginibuka nje ngikhumbule lokwangethi ikhatsitami Ingiphile ngoba nami hey manje nyalo seyikhonkothilele Nkosi sibongile kuba nawe Dlamini wekunene siyabonga kwala. Bonga mina Nkosi. Lenhle besicela usiyalele naba timbali lethi khona ekhaya setihamba tiya enyuvesi ukuthi tigcine njani tiende njani ukuze ukuthi tichubeke tibe ngito letimbali letishiye singito matihamba. Live lengalisho ukuthi bangawujaha umdzakalitulu lingakani konke kunesikhathi kungathi ukuthi masofika emanyuvesi ngila uthola khona ifreedom ukuthi ngoba akekho make ngidawukhona ukuthi mawudada ukuthi ufunani ilandzele lento leyo ungabuka ukuthi kude moslota ngibona chubeka utigcine nami nje ngasicatha isikolo 2022 kodwa ngisagcinile ngihlanganisa 21 kulomnyaka ngichuba lento ibe yihle kube nalaba labancane babona sibone bonkosi baqhubeka batigcine lento imnanzi nalesikhathi sokhulu hayi yasho ingoma bonkosi Nkosi siyabonga Nkosi.
siqhuba inqola sikhona khona la ememweni la nginelijaha lelihamba nami manje jaha lami ngwebani Mina ngingiSanchez ngisalukazana ngimavula kuvaliwe induku yaMoses bathi batawuvuma bayekelene. Hey jaha lami ungasitshela ukuthi namhlanje utengani khona la njengoba size sesikubona thina khona la ekhaya. Mina nebakithi lamuhla ngaloko ukuthi ngumhlabeleli wasekhaya eSwatini ngibitwe ngumake inkosikazi lazikalala na make laplo make Bloms ukuthi angede nje ngiloba ngifihliwe wabo ngilokhona kujabulisa nasi sive sabantu labadala nebakithi. Hey sikubonile wena tindoda yakho lo udume ngato so singasho ukuthi icategory lo ubhizi ngayo emculweni ngiyiphi? Siubida ngathi ngomgitho cultural music fusion with fashion now so accommodate nama 2K special adokhona kuyingenela lenzaba culture impela okay lana sikulihlelo lethu la sibuta ngekuthi kuba kuleke kangakanani ukuthi timbali tethu titigcine sitibone tichakaza njengoba utibone itimbali tigiya tibe titihle tingakalana ungababekela amagama mangaki usho ukuthi hey ku important ukuthi utigcine uyintombi uhlale kwentombi. Noma ngasiyo intombi kepha ke sengingasho nje ukuthi umcoka abakhona ngoba kumbe ngikuva emakhayeni ukuthi ukhona phela ukuthi nelijana lufika licale liyokwendlula le ekhaya before lithola imvumo yokuba nawo so nako lesikukhuthatha ngemasiko ukuthi asetibuyele lemuva emasisweni umuntu athathe intombi the right way. Babukeli emakhaya solo sikhona kumvelaphi yethu our roots lapha simene emlangeni babukeli solo siyachubeka kagogo lamagadlela kunememo kuhle kumnanzi siyabungata sawubona samngedisi nembova. Ngiyanivusela nonke nina bamahlala elikhanzeni lenyathi khona tithatha itombalekela. Nkosi lapha sinawe emlangeni kepha umlangeni ngubabebani? Nginemagama lamanyenti ngobe ngimnyendi yize ngimfisha ligama lami lekutalwa ngomavele baleni kodwa lelingekho kumatisi lekubutheka ngushaya izandla kwabe sesekukhula ke la Abel lelathandwa ngumamncane lo wangikhulisa wathi ngivusa umuzi. Siyabonga Dlamini wekunene lapha Nkosi site kuna ummemo labanye bantfu emakhaya abati ukuthi nasikhuluma ngemmemo ngabe sikhuluma ngani Nkosi besicela nje mane samngeti ubathi fahla fahla ukuthi uyini ummemo. Ummemo nguncibjali noma nguNew Year wesive seMaswati Christmas weMaswati ingcwala legidva engwenyameni bese ummemo bawugidza emtini wenkosi njengoba la ngumuntu wenkosi Mswati wesibili lapho kwabusela khona inkosikati uLamagadlela loLamagadlela lebito leyise walenkosikati yona nguNanzi wakaKhumalo. Siyabonga kakhulu Dlamini wekunene hey yabona kule mvelaphi idokotela sesithola umlandvo lana labanye lebangati ngawo kodwa ke mina dokotela ngiyati ngawo lo mlandvo lo Lamagadlela nje ngiyati kwekuthi bekawa kaKhumalo lokhu ngenta ngathi ngilokuthi ngidalwa le kaKhumalo wena dokotela cha siyabonga kakhulu samngeti siyabonga because bamhla abaningi Nkosi abadi lokuthi masithi kunememo siyemmemeni sikhuluma ngani umntwana Nkosi lapha sonichazele babukele emakhaya wasibekela siyabonga Nkosi sicela uzivalelisele kubabukele. Londolotwani nguSimakadze nebelihlanga ngobe kuphila kukuye inhlanhla ikuye kuphumelela kukuye akabe incaba yenu imhla yonke yekuphila kwenu. Dlamini wekunene Nkosi babukeli bemvelaphi yethu solo sinaye umlangeni lapha
besicela Nkosi manje nje usikhulumise ngendzaba yebantfwana bamcoka kanganani kunanga emasiko lesinawo nawo amcoka kanganani kulabantfwana lamasiko eMaswati Nkosi. Bantwana sintu sakithi sithi bangumliba loya embili. Lokusho kokuthiwa bulala abantwana ucedzile ngaleso sive. Phinze ke nebavela kufuna bakhule bati kwekuthi abasibo bebatali laba uNkulunkulu labanike kwekuthi babelekwe ngibo emakhaya. Umntwana kwekucala la kumele akwati kwekuthi wemango. Akhule aphile impilo yekwengcayela live. Ahloniphe wonke umntali lahlangana naye njengemntali wakhe. Lokho kutawumenta aphile kadze emhlabeni abone lokuhle natawuhlonipha wonke umntali. Kumcoka ke kwekuthi letinto takhabo muntu batati batende lokunye lokuyinkinga nje lokukhona lamalanga kulahleka kwelulwimi. Uthola umuntu uliswati kodwa ubathe ulalela lesiswati lasikhulumako asihlamusi kahle asisiyo mnandi sibe imbasha lengadleki kube ngilomhambo futhi nje akubute what is this leyo mbilo nje ya what is this lekhona lamalanga ize inkinga lokwekuthi nebhlobo buyalahleka kulesitukulwane lesikhona bakhabo make ngesiswati boma kwami akusibo bo aunt bakhabo makwami boma mncane boma kwami ngesilungu kuthiwa bane equal status bayalingana namakwami lokho kuthina kwendeka kushona make angithatha mamncane angisiyo intsandzane ngisesena make bobabe kimi akusibo bo uncle njengoba sekunjalo kulesi situkulwane bobabe lomncane tinqumo lebatithathako nguleti vele ngekwencubo nemhambo nemkhuba wakhabo umuntu lebetitawuthathwa ngibabe nakhulisa mina babe lomncane ukhulisa umntwanakhe dinto lekumele batibambisise lokukhulu lokulahleka kwelulwimi lokukhona kufunza nje siswati kuyinkinga kulabanye lokunye ke angikwali kuba nenhlanhla umntwana afunze ku model C school kodwa nafika ekhaya lulwimi lumcoka lokunye lenkufunzile etukwempilo yebajuda bekuba ngumsebenzi wababe kufundzisa umntwana lulwimi ngoba emajuda bekholelwa ayakholelwa namanje ukuthi lulwimi lemuntu lumcoka ngisho nasakhuluma nemdalo wakhe uyawukhuluma ngale lulwimi lamdala wamnika lona thine ke nasilibalekela sisho ukuthi uNkulunkulu mvelincandi asikhulumise ngaluphi lulwimi nasimthandaza asimthandazeni ngalesikitsi asimncuseni ngalesikitsi kumcoka kwathi nje kokuthi awusiyo wakeni uwemango phila impilo yekwengcayela live uhloniphe umango digcabe ngetinto takeni lokunye angagcwali umcondo wangale ngemuva angikaze ngimbone umntwana welibhunu ajabula ngetinto takenu ujabula ngetinto angamana agcoka ikapi akhumbule emuva ku foreign to Free State Africa letinto bebadenda thine sehlulwa yini kusho ukuthi bululwane bugcwele la kithi nathi inyoni tibamba umhlangano ngoba ululwane uyangena lokuhamba phansi nakubamba umhlangano uyangena asiphumeni ke satiwe ukuthi siyini singabi ngemalulwane ni sitigcaje ngebuve bethu sibe proud ngebuve bethu hayi lokuhamba sitisisa kuyajabulisa nje kunibona nje yiphileni ke nasemakhaya nihloniphe umango nguloko bekunene. Siyabonga Nkosi nivile bo Andi uthi umlangeni lapha qhubekani nibe kanje ningalahli emasiko enu ningumlibalo yembili weMaswati bo Andi sethembe bona sithembe nini en lala kushoko ke umlangeni lapha uthi umntwana wemango yebo Andi kuthatha ummango kukhulisa nini so qhubekani into iphathe kahle ningalahli lelwimi bo uncle nabo auntie bo aunt asisebenzi ngeSiswati lesi nabo sibongile kakhulu Nkosi siyabonga isamngeti
Sibonge kakhulu nina bekunene lokunye ke ningahluphi bomake lemakhaya ngendzaba yekudla. Kudla ngiyathemba bayanifundisa kudla lokulungele kudliwa ngumntwana wentombatana kuze angathombi isikhathi singakafiki endlule iminyaka yakhe. Kudla lokulungele kudliwa ngumntwana wemfana njalo kuze naye angabi luhlupho emangweni. Dlanini lokudla lokukahle ningakompete nebangani esikolweni. Kwekuthi umngane uhlala afaka icheese nemacanza esikhaftinini sakhe nawe sowufuna kwenda njalo. Kusuka lapho utaba imbuma. Imbuma sisho lo muntu lo mtimba ukhule washiya lo mnyaka wakhe. Nawubuka wena yintfombi, nawuthi uyakhuluma hayi mntwana akwendi sense. So ke balekelani kuba timbuma. Nibe bantwana lebatawukhula bahambe ngekweminyaka yenu. Ngiyabonga belihlanga. Ndabini wekunene bo Andi ningabe timbuma siyabonga malangeni Nkosi. Babukeli bemvelaphi yethu lapha ngime nelijaha lembutho lapha lijaha leliqhamuka ekhaya eSwatini. Sawubona jaha lembutho. Yebo Nkosi njani? Ngiphilile mine bekathi gogo ngimnyendi Nkosi ngimnyendi nami jaha lembutho. Ngabe ngikhuluma nabani ke pha lapha mbutho lomkhulu? Lapha ukhuluma nanduku emnyama induku endala kaMfahleni umkhando wembungulu sithetha amacala hayi kudla kukhulu yasiphekela sikhonga mdile singenaphanyeka lutho. Nguye ke lona uphuma khona ekhaya eSwatini. Niyeva babukeli lapha sina sign nduku emnyama sawutishido ke uyatibonga uyadisho. Nduku emnyama lapha sikhuluma ngemvelaphi yethu sisivele sinsundu semaswati. Kumcokwa ngani kuba liswati leli khona ukuthi libungade kumasiko ethu la kakhona? Ngiye ngithi emajaheni lesiphila nawo atibuye emasisweni. So bumcoka bemasiko kudati imvelaphi yakho neligcabho lakho. Sineke njengamaswati sikhulelwana kubogogo omkhulu ukuthi bakhona nawo. So kuze manje nasikhona ukuthi sithole naleto busiso kufuna ukuthi start ukuthi sibuyapi imihambo yabo labe bayenda sihambe etikwayo nathi sitawukhona nekukhanyiseleka siphinde sicocele netitukulwane tethu nebantu bethu nebatukulu bathu ukuthi nawuliswati ungiloku siswati sihamba kanje lokutawukwenda uhluke ukuthi nakunelindiya la kunelisulumane la kuneliswati la utawende walisiko lakho ukuthi uhluke ukuthi lona ke uliswati noma lona uyini. So kumcoka kakhulu emasiko. Cha siyabonga Ndvulini niyeva babukele emakhaya kumcokwa imvelaphi imcokwa kakhulu kithi simaswati noma siyindlule ensundu ngoba phela naku lapha sesihakopa sithathe tintfo talabanye bamvu ngabekisa nje talabamhlophe asisakhona ukuthi sivunule sihlale sigcoke lokwethu ngoba phela impahla tethu leti. So kumcokwa kakhulu mamba wena uthini umvo wakho kunangumcimbi nje lesikuwo ngummemo lona uthite umlangeni bengikhuluma naye ngincibile ijane wethu na uhamba hambile nje ngiyathi ukuthi kungenteka ukuthi langa lakho lekucala ukuthi ubungade kunangumcimbi lokhona wena uthola unjani lo mcimbi lesitekiwo lamuhla?
impela ngokucala nami ngifika ememeni ngiyajabula ukuthi ngibe khona la kunyenti ke nami lengikufundzile lana nje Siswati sinyenti kakhulu uthola umlando weSiswati through tingoma nekugidza lokuyi-identity yemaswati so mina ngingathi nje emntwini lomusha fika manje ememeni lolandzelako utawuba khona lana ungashiyeki utawufika uthole lokunyenti lana ubuyaphi wena ungubani kwentiwa ini lokhu kwentiwa kanjani konke kukhona la. Uyibekile lapha Ndvulini. Siyabonga kakhulu Ndvulini. Sengivala. Siyakubona la kubo social media yeNdvulini ubusy and siyajabula ngana kulokwentako. Kepha Ndvulini udume ngani sesitawuvala? Well kubabukele emakhaya sayindu kwemnyama udume ngekushaya ingoma. Umculo lengwentako weSiswati ngiubita ngemgidvo. So uyahamba nje uthi ndukwemnyama anywhere online utafika uthole ndukwemnyama mineke ngifundzisa ngemasiko eSiswati kuthi khona lapho ngifundzisa ngemasiko la engomeni ithi leyo ngoma gidza so awutholi nje imvelaphi yakho kuphela uphinze ugiye njengeliswati phinze ugiye njengeliswati nembala mbo. Siyabonga Ndvulini nithi vele ke babukeli bemvelaphi yethu lapha sayindu kwemnyama wenda umgidvo siyagidza nje kube mnanzi impela emicimbini. Siyabonga kakhulu Ndvulini. Siyabonga Nkosi. Babukeli bethu bemvelaphi yethu our roots lapha ngimene mbutho lomkhulu siyambona la kubo social media mbutho lomkhulu bingelela emakhaya kubabukeli bemvelaphi yethu. Siyabusela kakhulu bonke ababukeli emakhaya bemvelaphi yethu. Intfokoto kakhulu namhla kuvela ngala kule channel ebabukeli batayibona lemvelaphi yethu. Ngabe umbutho lapha ngibani libito lakhe ngicela udethule mbutho. Umbutho watiwa ngelikhulu edumekiswa ngumabhodweni but babese basemaport. Yena ngihlanganiso Thabetse. Yes uqhamuka eSwatini. Siyabonga Thabetse Guliwe. Hey lapha siyabungata Malinza kunana ngumcimbi wemmemo la kaMfana Nkosi kaGogo lamagadlela. Bengicela nje mane Thabetse so ke usitela basemakhaya ubachazele ukuthi emasiko amcokwa kanganani kithi singemaswati. Ngiyabonga kakhulu Nkosi kungiphalele ukuthi sikhona ukukhuthatha yasemakhaya. Basemakhaya kungaba ukukhuthatha nje kusho ukuthi umcokwa bemasiko kafishane kusuke kunguwe bakho kuvela bakho ukuthi uyini umuntu muni ukuliphi live umcokwa kakhulu lana nje lokwentiwa lomemo lomkhulu kangaka yinto lenhle kakhulu kube satendela bokutawusi kubethe imali dev ngokwentiwa ngenyanga kutobuyela kubambela amasiko aqili ngoba nje kulokwentiwa la kuvisitela amasiko ukuthi nakubantu labasha labancane bayibone lo luthando la lento ukuthi bethe amasiko mahle kanje babone kugcwele insha kanje ngiyajabula nje la lo mmemo womntana Nkosi kugcwele abantwana incumbi laba insha kakhulu. Yes Nkosi. Siyabonga Malinza. Hey lapha siyakubona sihlale sikubona ku social media uhlala ulicobile eMalinza. Njengoba usho ukuthi kuyimvelaphi yakho udiva kanjani nje wena asasithi kuyendeka ugcoke natita ka western lamabhluko uye ufile udiva ukanjani? Ngiyabonga kakhulu Nkosi kule ticket emvunulo mina sengaba nebhathi lekhaya nje timpahla tikhona kepha ngisho kulekhaya ngivasa ngabe ngifast fashion file job ngiyahlala ngishaya ngumoya ngidiva ngathi ngiphelele kuloko lokunye ngivasa kuyangibamba sikhwala kungangiphefumulisi kahle la kulokwami lemvelaphi yami ngidiva ngiphelele la kule imvunulo. Cha siyabonga Malinza nivile ke babukeli bemvelaphi kumcokwa kudadi kwakho kwathi emasiko akho i-identity yakho singasho kanjalo ngalelwa kaGeorge. Sibonge kakhulu Malinza Thabetse.
Dani, Lukwaka, wena lomhle kakhulu. Konke ubovuka sule mabono man, ngoba ngengogo labanye banqoba ngetikhwepa. Samba ngelesimbo ubhozi kwalale mabhubezi. Sifuba kasilali nenzaba, mabaya tidele, umthwalo usebhokweni. Mafokatana, kuvume ngalinye kumakhosoke waDlamini, walibhinga liventele ngalalinye lakhe, waye wahlanganisa nemathonga. Lukhuluku mlangeni lalifunze kumathonga, kuminza kwangasakaboni kanti kula usekubhineni, athanyele kusale kuhlobile kagogo lamagadeni. Shimbo yakithi lehlele mabala namhlophe. Bebahlangana basonga, kwahlangana basezitheni, kwahlangana basekhaya, kwathi bayayibhasi ngefika, yathi ngefika bajabula, babuka phamba kwayo. Lukhosi oluphaphele etulu, indlela talo tingasolva abafokatana, nebayoyenga abantwana benkosi. Akho sonke umnanzi kwendlula shukela wasemlumathi. Ungabe lokuphanisako kufanisa nembane, kulokulugugu kufanisa nemntwana entombi kabonina, kulokuphanisako kufanisa nembane, enkomeni kufanisa nemshivazana, ebhutini mlangeni lomhle kufanisa nesibhutatana. Sesibuyile kakhulu siyachubeka incola iyachubeka sinasesithandi la utosichazela kabanti ukuthi sihleli nabani sihamba nabani ngoba lencona nayi ayiphelanga. Ngiyabonga dokotela. Ekugcineni kwako konke babukeli emakhaya bemvelaphi yethu our roots sesihamba nemflo omdzala lapha umlangeni umfanenkosi CCM Dlamini. Nkosi besicela nje ukuthi sivile masachubeka nale ma interviews ekhaya esigodlweni kagogo lamagadlela
ukuthi ummemo Nciblijane wethu uthi neMaswati Nkosi. Sibonge kakhulu nje kuba khona Mlangeni Lomuhle. Siyacela Nkosi mane usithi nje cabu ngalolu suku lwalamuhla Dlamini ukuthi kuwe lukuphethe kanjani luhambe kanjani kumcoka balo yini Nkosi. Awu angibonge wena kunene ngimi elanga lalomuhla libaluleke kakhulu ngoba umemo uyajubeka ilanga lokugcina la umemo siyawuhlangana nawo eminyaka endodawo kepha sigcina wona lamasiko wena kunene engakusho umthombo wethu vele ukhona ngale kagogo kaNgwane la sinasakhona wena kunene ubona nje sibambelele kule nhlonipho kusho nakusaphuza usibili kuba umntwana usemkolishi bevele kunjalo bawabambile lamasiko nami kule Nkosi ekhona lebusako nyalo awu Nkosi ngwabambile nje mina ngiqale ngabona lebo 1989 awusingumbutho lomkhulu lowabusiswa ngile Nkosi ekhona nayiphethe inzambo debukhosi njengoba lomuhla yona ngiyabona ithena 40 years iphethe umbuso mina ngithena 37 years ngiphethe umbuso kepha ngibusiswe ngiyo wena unene kepha ngisho ukuthi vela ngilisho kugcwala umlomo ukuthi cha lisiko ngilona lelihamba empili ngoba emakhosi asikhokhele kakhulu ngenhlonipho sihloniphe ibaluleke kakhulu inhlonipho nesiko into ezimbili ezishadile kepha nawungalahlekelwa inhlonipho alesiko litawulahleka malula lo mmemo awu Nkosi ngakhuluma ngenaba kakhulu ngoba nje mina lwalampuleni una plus minus 200 years ukhona lo mmemo lekubo khokho ngakadalwa nabo kepha lo muhla ngikhona nami ngihamba lapho ngidlala leyo nzima wena unene ayincola yaqhubeka incola ya Eliya hayo kude kubuyele emuva siyaphambili asiye emuva kepha sekukhutsata wona amaswati njengoba nengivile nangibeka inkulumo yami ekuthenini kuba namaklasi ebantwana labancane imbali kube namaklasi ayo ingatsha dingatsha bomake belitsango usho nabo babe nawo ngibabe ukuthi phasa njani nawo ngima ukuthi phasa njani nawo imbali emaswati fanele uphase njani nawo la kuleti ngatsha fanele uhloniphe njani konke lokho ngilokubalekile lawo maklasi abakhona khokhela labantwana nalabantu labazala umemo nje ukhona sambela nemaliba alabantu abazala yobuka khona ukuthi cha kunjani kuhlobile yini nje lamagadlela nawungalibona ungamangala ungasona ungcwatshe idolo ngalamatshe sola njalo asesenjalo umlando lomkhulu ngoba phela uyi principal wife ya the late king Swati the second awu co-founder yalomuthi logogo nje lommemo lomuhla ngubhekise kule ngilosi yakhe kusiwa lomuhla walamagadlela njengoba ubona nemvula iba on and off usho ukuthi logogo ujabule kakhulu uhamba kahle kakhulu hawu ngulowo Nkosi lengakusho noma sibe netikhukhula nje hawu ube matima kakhulu kepha sisimoya yaba ilale ngikuthula labahamba sine ngalapha siyahlulebedeke yasikona khona sikhomba bohlanzeni lapho umonakalo ube mkhulu kakhulu ngilo lengakusho ngalesiko bantu ababuyele vele emasikweni abo emuva kepha hayi nawungalathi isiko lakho Nkosi kulukhuni awathi la ubuya khona lembili utawufika na kodwa ngiloko lengakusho ukuthi fanele wathi la ubuya khona ukuthi utofika lembili la uya khona kubaluleke kakhulu lokho ngisisive asibuyele emasikweni wena wekunene Dlamini wekunene sibongile Mlangeni Lomuhle balalele emakhaya nani niyadivela ke lapha uMlangeni sowuhleli kulesihlalo sebukhosi for 37 years inkosi yeMaswati eSwatini ina 40 years ku reigning isesihlalweni sekuba ingwenyama yeMaswati sibonge kakhulu Mlangeni Lomuhle nale mvelaphi nje leseyitholile lo mlandvo lesiwutholile ngesigodlo sakala gogo lamagadlela hayi siyabonga inkosikadi lechamuka kumzilikazi ukaMashobane sibongile ukuthi bakakhumalo basilethela nangu
umphakathi lomkhulu weMaswati. Siyabonga kakhulu Nkosi, sibonga kakhulu Mlangeni. Uchubeke Nkosi ubuse esihlalweni. Nkosi. Isaqhubeka inqola silapha as Hill Rise and Thrive with your doctor uDr Nhlanhla. Manje ngihleli nosesi lomuhle kakhulu. Naku uhambile nathi ibanga lelingaka kule ndzawo namhlanje. Namhla sikummemo mama. Ufila kanjani? I'm very excited. It is a very new experience for me. I am Tswana. Yes. And I'm now Swati, joining the Swati tradition. We have stolen you. Very much stolen. And very humbled to join the part of Swati people, learning new languages, new tradition, how you do things, because it's quite a bit different. Yes. So who am I speaking to today? Okay, you are speaking to Naledi Kininza, Makoti Wagamasigani. Makoti Wagamasigani. Here in Tlazaj. But in all the Tlazaj. way here in Tlazaj. All the way from? All the way from Rustenburg. Oh, Rustenburg. Yes. So Mtswana. Ke Motswana. Ke Motswana. Now I'm Swati now. Don't worry. It's okay. Now you're Swati. We've taken you. Yes. So on your reign, we see you wearing your sachet. Can you tell us more about that? Okay, I am part of Mrs. South Africa, semi-finalist. Yes. We are married women. As you can see, it is Mrs. South Africa. It's not Miss. No, it's Yes. not Miss. Okay. So when did you start with this journey? This has been my passion. This has been my dream for quite a long time. Now that I'm experiencing it. And now you're already a wife and you're experiencing it. When you were looking at it back then, it was for kids or teenagers. Okay, fine. It was from 2017. Yes. Then I decided to join now 2026. After actually a sad experience with my past friend who passed 2025. My condolences. Thank you so much. What happened to your friend, if you don't mind me? I've got the same situation. I can share mine first. No, it's okay. I had a best friend in Flagstop who I saw a modeler in her, a very beautiful woman, very tall, and actually what I saw in her is the same thing that she saw in me. So I wanted to steal her particulars and register her into a Mrs. South Africa. By that time we were still young, so it was still Miss South Africa. And as time went by, I realized that time is life is very short. She passed 2025. I cannot give much details because it was a family thing, met her private. But after losing her, I realized that I needed to do this for myself also. You know what? I applaud you for that. I'm standing in front of you here now only because I lost a friend myself, a best friend of mine. She was killed and she was shot, gunned down, a doctor. I'm a medical doctor myself. So now we're a GPVF advocate in awareness and prevention. So I can feel what you're saying. I can understand where you're coming from. So I feel like with what I'm doing and with what I'm serving the community with, her legacy is forever living. With all that I touch, her hand is there. So don't think that you came to the wrong person. I'm trying to hold back my chest, but you didn't come to the wrong person. It's by God's grace that we did this interview. It was simply about Umemo. God, it's deeper than that for me now because of what we share now together. Balalekaya, we had a beautiful day. Things like this do happen. It doesn't mean that something is wrong. It just means that the people that have left us have not forgotten about us, and they've got a way of making us to understand that what we're doing every day and we're waking up to, it can be something bigger than what we know. Sandwa-sam, I thank you so much. What would you say to her? What you are doing, because you saw this in her and now it lives within you. Believe you me, I feel like she is still with me through this journey. I have no doubt that
Lerato Lebeko is with me. And every time I'm with those other models, other beautiful ladies, I feel like she is somewhere around in presence the is midst. there. Yes, that's how I always feel when I'm around people. I'm cherishing other women as much as I'm around you. I'm happy. I'm excited. I'm so happy. Ndomi, I'm seeing you. My friend is just making sure that I don't lose you because you're the last person that I'm speaking to for the event today. And I'm like, okay, it means she was like, I'm saving this one for you for the last one to remind you that I'm still with you. And I'm so grateful that your friend shares the same sentiments with you. I'm so grateful for your interview. I don't know if we've missed it somewhere, but friends and family, you understand when things like this happen, we have to go another direction. Thank you so much, Tanda Sam. Thank you. Sanibonani babukeli emakhaya. Se ummemo sesiuvalile. Kepha ke angeke siuvale kahle singakatholi ema legend. Sinaba Dennis Nkosi. Yeah. Ganda. This is one of our legends ku music. Babe Nkosi unjani Dlamini? Ngiyaphila ngwane njanini ngibingelela wonke emaswati live lonke lamswati but plus ngisho kuyoshaya eSwatini kulomshiyo yonke indzawo siyanibingelela maswati sithi hello. Nawo Babe Nkosi uthi hello emaswatini. Babe Nkosi besikummemo wakagogo lamagadlela. Nkosi sesivala nje. Sicela kuva kwekuthi iexperience yakho lamuhla ihambe njani kunangummemo lomkhulu wekuvula umnyaka bathi ngincibilijane wemaswati emalangeni lasembhuleni. Yebo. Hayi siyabonga ke bonkosi. Sinithakatele sithi bonkosi bodlamini bosidlubuladledle sakalobambi kwathi wasasibadlubulisa bohlubu lomhle kumalangeni. Sithi mbanzeni mahlokohla. Kuhambe kahle kakhulu Nkosi. Sibone kuba mnanzi la nasihlangene sonke singemaswati unyaka siwuvula kwaba kuhle sabona nebuhle bemaswati begcoka njengoba nibabona emaswati ukuthi mahle kanjani angisahlanganisele ngadi emaswati nebelungu bese ngathi vile emakhaladi siyabonga bonkosi. Siyabonga Babe Nkosi lapha nje nawuthi ngathi singemakhalati bekathi khokho wami ngele ekhaya la ngitalwa khona eGundvini athi makasibona athi nangemakhalati emalangeni kukhona laba topele Nkosi emakhalati emalangeni njengalokusho nje ukuthi ingadi emaswati idibana neyebelungu bese sekuphuma emakhalati. Nabathi nje emaswati lamahle basho kona lokho babukele emakhaya. Siyabonga Babe Nkuna kubona abantu labafana nani emicimbini lengaka abantu labadzala niyasita niyasikhuthatha kwekuthi alichubeke nalisiko lemaswati liye embili lingapheli lakini babe. Siyabonga kakhulu Babe Nkosi. Amen sithi Dlamini lomuhle mahlokohla sithi mbanzeni inkosi ayicethwa ngiyabonga. Nkosi.